تماشاوان هجا جاره که دین خیراتن برنامه کرد ویزیون یا دنگ امریکا لو واشنگتونه. دم باش ما في هفته جي جمارك راپورت جوار آماده کرنا به اپراسیون ترکیه لعفرین دست پی بکن. بمباران ترکیه لنزیکی نخوشخانه عفرین جمارك کشتی و بریندار لدو خواهشتن. دمکی دا که وزیر دروی امریکا پلان دیکه سردان ترکیه بکه. پیشبینه تلرسون روشا اپراسیون عفرین گوتو بیج بکه. امریکا جه اندام این کوالسیون ناونتوی دجی داعش دا خواست دکه کباله بدن سر شر داعش. تو بارانکردنا لشکری ترکیه ناوند و باجر عفرین کره آرمانچ. هجمارکا گلن توپن لشکری ترکیه و حوال بندن وان چکدارن اپوزیسیون سوری لنزیک نخوشخانه سرکه یا عفرین کفتن و هجمارکا سویلان بونا قربانی. 25 روش لسر اپراسیون لشکری ترکیه دجی کانتون عفرین و هیزن کردان درباز دبه. کو ترکیه وان هزام به تیرورست و گفل سر سنور خود بینه لولاتن یگرتین امریکا وانا به هزا سرکه دبر خودانا نفنتوی یا دجی داعشه دبینه. گرجیا دنافبرا امریکا و ترکیه لسر چندین پرسایه و یا هر سرکه پشگریا امریکا بو هزین کردان لسوریه. وزارت برافانیا امریکا داخوازه 300 میلیون دلار دکت بو راهنان و برهفکرنا پیدویان بو هزین دوستین امریکا لسوریه. و 205 میلیون دلار بو پاراستنا سنوری. سروکمار ترکیه رخنه لامریکا گرد لسر برهفکرنا آلیکاریا دراوی بو هزن کردان لسوریه. Bölücü örgütün mensuplarıyla بریارا پیشکشکرنا آلیکاریه کا دراوی آمازن بو پیاده و یپگیج آلی هوالبند دامه استراتیجی امریکا و هل بده باندوری لسر بریارن مین نهاو و ین پاشا روژه بگه. ترکیه حول ددت امریکا قایل بکد که هزن کردن سوریه گریدان به پککه و هنه. سروکمار ترکیه دبیجت اوین وی چنده نبینن یا نیازن وانا خرابن یا جکورو به عقلن. hele bizi vururlar. او کسین لکیلکا پککی انجدا خوازو دبیجن ام چون نشانا نابینن که او سر به پککی ونه یا نیت دوان خرابن یا کورن یا بعاقل یا آشکرا او دبیجن ام دی برسوا ترکیه بدن. آواز لا عثمانیان نخواریه. دو کنفرانس که دال دولت کویت وزیر دربی امریکا ریکس تیلرسون هوشداری دا اندامن هفت پیمانی نفنتوی یا دجی داعشه که دوی سنگی و آرمانجا سرکی بوجناف برنا داعشه بد و اپراسیون ترکیه دجی عفرین دور کفتن جوه مرمه. درباری روشا عفرینی دور کفتن جبرخدانا ما لدجی داعشه و بری هزای کفتی عفرینی ام دانستاندنا دیگل هفبندا خویا ناتو ترکیه دکن و از دی سردانا ترکیه بکن دا بردوام بن لسر بجهکرنا آرمانجا سرکا بو نهیلانا داعشی و کمالین دین تیروریست ینوکا القاعده. تیلرسون پیش راست کرد که امریکا باندورا که خورد لسوریه حیا پشتی هزن سوریا دیموکرات یا بریبریاتی یا کردان پرانیا دفرین لبن کنترولا چکدارین داعش رزگار کرین و تکسکر جنیف ریا چاره سریا بتنیه بو پرسا سوریه. امریکا و هیزن هوالبند اوین به هفرا کار دکن سیج صادی جخاکا سوریا کنترول دکنو ده صلاتا وان بسر هجمارکا زورا خلکی هیا و قبارکا مزن یا پترول کنترول دکن جبر وی چندی امریکا باندورکا خورت لسوریا هیا بو لحف اینانا اپوزیسیون و حکمتا سوریا بو دانستاندرین جنیفی. شارزا باور دکن نهلان داعش خالا یکی درز بند سیاست امریکا لسوریه و بوج نافبرنا یک جاری دوی امریکا پیشگیریا کردان بکه. از باور دکم بنهیلانا داعش ارمانجا یکمه گوگفیل سر امریکا دکه اونها ام ناخوازن جاره کدن داعش وگره و جبروی چندی دوی امشیان کردی سوریه با اشتی و آرامی بهستر بکن. هرشن لشکر ترکیه هجماره قازورا خلق سویل ناچار کر مال خل گندوارن عفرینه و لسر سنور ترکیه بجه بهلن. لا انا بتمنى من كل العالم از داخواز جهمی خلکی دکم به تایبتی خلکی عفرینه آریکاری وان کسان بکن اوین مالن خواه بجه ایلاینه. والله كان ضرب كتير. تو باران کردن زور بو یکم جار به تو پا ام چونه راجو اولو روژادی هرشن عثمانی بسر راجو کردن ام برف عفرینه و روین. جواکان افنتوی لسر هیرشن بسر عفرینه بیدنگه و حتی سردان و دانستاندن و ریکفتن چه ببن باجا هرمزن بهرا سویلایه. خالد فتاح
دنگ امریکا گلا ایریشن ترکیه لسر عفرین باندورا که چه لسر پیوندین امریکا و ترکیه دیگه و دمک درجه تکلین هر دو آلیان دا آستک نباشته بو مجاران عفرین یه وانا کوکیین دناوبرا هر دو اندام ناتوی ده یه کورتر بکه آننا برای سکایپ ما اف پرسن هجر ریوه برای ریخستنا کورت یا بسینور کادار بیرا کر سلام ورز تماشاوان جوار و تماشاوان هارم زاتن خرابوی جبرین هاده جدما امریکا ناس کر و اشکره مسئله آلیکاریا ترکیا بچتان دست که به علم امریکا بزانبون امریکا بود دما گهین دو گوتن لشکری آزاد هنه چه حرار الشام بن چه قالك نافي وهنه لفيدا ويخويا كرجي امريكا وجدنيه تبيري جي تركيا اليكاريه تشتي جبهه النصره جبهه النصره او جي تنظيم القاعده دي اق تمامتي خراكر بدوري اشكره بوجي مساله تركا وداعش يعني بلكي قالك خارج جي قهدار جي تمشابان نزلال بن ليجي امريكيار جمال امريكيار برزلال مساله عفرين تايبات عفرين يعني هاد خويا كرن حلفه تركا نه تشكريه اورتاوا روسيا ايران اف جي فيني واي تايبات تشيبون باشوينا مساله استانا تركي بري خداي حلفه كيدي مساله كرينا صاروخ اس 400 امريكيان جروسان كرين افجي امريكا دو خوياني كرين ترك نما بشكرتي بيد ترك نما او دوست ليه مثلا قال عفرين تايبات قال عفرين دخل الكردات دخل يعني او شرماني قنها برخداني لعفرين دكن عينا او شرماني ايقل ديريشر دكن دريجي شتين داعش تيلرسون إيرو أشكركر جو شر داعش زعيف دبي بلا نفكر إن داعش تنكري نا هين شر بردوامي لأفشر زعيف بويش بركسي جي شر داعش دكرن شون قال شو جي مالي خو خلقي خو بباري العفرين وعينا شروكجي وهابو جبهة أدبي وبر بيتر أورتا أمريكا وتركيا خراب بيش برجب يعني إنما مسألة خراب بالترك خرا كرنا أساسا لهيجي بردوام ديك المسألة خرا كرنا. بلى. إشتى كشتاتي خوستنا الها ببينه وضع يعني وضعي وكبري ببينه جواتي خوستن فيشري راوستينين فيشري بسكينين وبجدي براستي كي شروكا سوريا شارسر بكن. بلى. بلكي خويا كرن تركات شروكا سوريا تجاري نخوستي شارسر بكي لتم دخوست تولهفيه بكي يعني دماغ حلب فروت رژیم فروت ایران همبرگ تکه جراب لسوبابه ده آنها جی ادلب دفروشش بو همبرگ دخوازت تکه عفرین ده يعني تشروك قال كي زرار بو لام جبير جيناكم كي مثلا بسط صالة علاقتها امريكيه وتركات نافونات هي اليكاري يعني ابوري عسكري حتى هي امجي نتشفرو كده وتنبد يعني كلامك ما مستد بله ما مستد يعني وقتی تو زانی عالی ترکیه و بطایبتی سرکمار اردوغان امریکا جبو پشگیری حسد گل رخنه دکه تا باور ترکیه جبو پلان خواه لسوریه پی بینه يعني تباور او خواج ناتو يجب بكيشه ولا ما موست ازيفي برسي برنجه كيدي برسفا وينا بدم غرق ناتو تركيجيه درخيني جبر افتشكي جنها تركي بكارتين دجي ملت وسيفيل عفرين ايرو تايبت الباجار عفرين سيفيل تاني هاتن كشتن يعني يكي لشكل جبرين دار نبوي تام سيفيلن للمدرسه خستيه نخوشخانه عفرين جي خستيه يعني قرأت دولة الناتو دولة الناتو التوائي أو تركي جناتو درخين جبرج فانشكا ندرك راستيني يعني دما قام توزيل ألمانا دكين جبرج أرشكانا دانت كانك دانت تركاش بوك تركي بي ولاتي خاص سينوري خا باريزي اللي هم دبينين تركي درباسي سينوري دولتك دبوي وملتك سيفيل دكوجي ملتك كي تعدل نجاي تركاجي ليه دميني او نخوشيات سري تركادي انه دبي كرد نبن خدي تشتك او جي نخوشيك وسري تركادي يعني جفي ازفي ناخذ مثلا بيجم انه تركي خبكشي نا دبي تركي جي دارين تركي زور اندجي دارين وقالك قرارات اندجي الحق تركادي بين استندل جبرجي هات خويا كرن تركيا جبو برجوندي وي تايبت اي وي ناريني قد سري سروكي وي دي اردوغان بو مثلا اشكرا كر يعني تشكي بشاردي تنه دبي دما عثمانيا وغرينم دولتين تجي تش امريكا تش اوروبي بنجي ارتش البرشا رواي قيمه واجي قط بيناي بله انا ما مستحيل جلا
yani Tillerson je wezîrê derve Amerîka ji serdana Tirkiyeyê yani tu bêjî guhurtinê çawa dibe bi holê dîsa berî wê mesaj ji Tirka hebûn û him ber wê jî mesaj ji Amerîkiya jî hebûn ji bo mesela serdana Tillerson ji Tirkarê taban Tillerson cewlak wî tam bû hem li Mesrê bû Êjîptê hem jî li Kuwêt bû li Iraqê bû wê li Tirkî bijî mesaj dan hevdû Tirka gelekî şert berî gibê danîn me jî ev şertê wê zaten hevis kirine lê bersiva Amerîkiya dan wana inû em alîkariya qesedê dikin li 2019 zaten 2018 tomî programê derbas bûye yanî û em zêde jî 200 milyon zêdî tiştê me qirar da bû em zêde jî alîkariya war dikin ev jî xweş mesajekê ji persivê Tirkarê inû em alîkariya YPG qesedê qut nakin ev alîkarî wê berdewam bike ji ber ev jî tiştekî pir rast ji pêşeroja Amerîka jî û ji Amer ji ser erdê ji ber dema me şerê çeteyên Daeş dikir keskî alî me nesekinî Amerîka tenê piştî mesela Kubanê biryar stend û alîkarî kir د دمکê da ku Dr. Edrîs Osman li Amerîka li wîlayeta Rhode Island xelkê ji nexweşiya penceşêrê diparêze û hin caran wan ji mirinê rizgar dike, malbata wî li Efrînê bi awakî rojane rastî birçîbûn û mirinê tên. Ew ji hevwelatiyên xwe yên Amerîka û hikûmeta Amerîkî daxwaz dike ku hewl bidin ev şer di zûtirîn dem de bête rawestan. Li vê navenda tenduristî Dr. Edrîs Osman bi dilekî xweş bi nexweşên xwe yên penceşêrê re dide û distîne. Bi awakî rojane li gel wan şerê mirinê dike, yên dikare derman dike û yên nikare di proseya mirina wana çavlerê de alîkariya wan dike. Dorê me we insanê wextê me kîma wî daye orta mecal nema û hewa çê bêemzanin wextê xwe bûye em û hevalê me li derê tîm heye فريق هيا ممرضات تدا هنا معالج نفسي تدا هيا اي خورنه تدا معالج اي خورنه تدا هيا ام بنا خوشي جيجرا تامين دكن بحيث المالي خود ناف خدانه خدا بحسي وقت خاطه هر جمع خدای خو لمرنا کو ادریس لور شریوی دکه دوری وی لباجاری وی عفرینه لسوریه به شیوی کی دن اریش دکه اپراسیونا ترکیه لشکری دوان روجین داویدا جمارک سیویل کشتنو روشا کسو ناسو خودین وی راستی مترسیا کامزن کرن مالی براکی من هاد عفرین دا هاو قچکت خواوا براکی من ددن هاو قچکت خواوا پس مام کی ما هاو قچکت خواوا به باوی من و گیشت کاتن حوشکه گیت خانی کی دانه يعني تقريبا 20 شخص هنا بقچکاوا دوی خانی دانه اما تليفون فابو ومقو حالي واتشوه والطيارة الحافة معي يعني الطيارة الحافة وانا ودنجي قصف جوافاتي حتى برايم مسيرات شي بنفس اللحظة سولاتك جمراشان وعف سولاتك سال بالكوني فاج جمفا خناها دالك شاوتي عم نزن كداري يعني تلفردني تحالسز دكابه او وهفجينا خو اميرا دبيجن وان جريدانا كان نزيك بعفرينه وهيا وشريداويه باندوره كان نينيا راست راست دايا سرجيانا وان لفر عفرين برتشتكي سرجيما بربوهايا نبس انه بس ملاتي مايا بخوب بوجوري مايا يعني فحياتي ما جي قلبي صراحه يعني بر ستريس هابي بر يعني امتم يعني قلق كيدونا طبيعي دونا حتى لو وين بتشوك يعني حيصولي انتباه كر يعني ماما يعني تشوتي سريوا يعني ونتم تو بابا عصبينا ونتم يعني ونتم سر فيسبوكنا ونتم اخبار سادكن ونتم عفرين ردان دكن دوربونا مالباتا ادريس جوالات خمينوان بهتر دكن لدور شركي كو او دبيجن جعفرين مزنتره او بتني خوا نكارن تشتكي بكن ام بخو يعني هندكنا كاسي كرمانجي مع سوريا روجافا لفداري هندكنا سياسه امريكا جي دولتك مازنه سياسات خو مازنه هف شاري عفريني تيكرنجي شاركي حزار طاقج باجاري عفريني ماستره وەک پرانیە خەلکی عفرینێ ئیدریسی لەڤەر هەستێکە کو ئەمریکا بە ئەرکا خۆڕان نەبووە لە بەرامبەر شەری و دەبێژە ji کوشتنê خراپتر هەف شعور انه غدر چێبوو غدر انه تدی کرد هەواڵێ وانە مەبهەفدرا شار کرد مەهانا کرد و هێلوژی هەفتشتا تێ سەریمە
بهين دلن واتش توارا كلن ام جوان ناخذن انه والله جوان جبال كردافا شربكن ام ورا جواد بن ام ناخذن جوان جبال ما بشاركن بس كحكومه امريكا هاف كلك هاف شرا نهاتا كلك هنكون من بساكنن هرچندی خمگینه جی دکتور عثمان به بردوامی لگل نخوشین خویه اف نخوشین کبوی شانازن لی ترسی حکومت امریکا وان تنه پشتگیری مورالی و نمیجان هنه که جیرا پشکش کن وی دیده من دجوار ده حالی کاریا من کره از نپشت راز بوم لدور تندرستی خواه لی براستی وی هز دامن و مورال من بلند کرن از جوی و مالباتاوی را نمیجه دکم که وی آستنگی در باز کن و به هیوی من روش بر بباشی دا بگوهرتن جیروکیک بالکش بو گل ساله چالکین دکتر ادریس درباره افرین دنو هنه چالکی چاتین پکتینه برای آرام یعنی وقت دکتر ادریس او خدا جید راپورتاج بحثوایی که کرد که یعنی جمار آن ویدری کیمه یا چالکی وانجی هر حال دست نشان کرینه لتشته کوی کرید دست بک شردجی وی هول دا که خوابگین هنک بر پرس خوابگین دزگهین راگهاندنه د چارچوبای وان چالکین خدا وی کنگرسمان ولایت خواه رود آیلند دیوید سیسیلینی دید و خانم خود چوبون جمعان و هنک روش عفرین جوان را شروع وکر بون گلک سپاس لباجر لوزان لولات سوئیس را کو جماره که چالگوان روچونک لدار خستن جبو پشگیری عفرینه روچون لوزان دست بکی او بر به جنیو دچه جه کو اوفیسا مافن مروان هایی او پشتیوه او یه بره خواب بدن ستراسبورگ ولات فرانسا جماره که زیده زاروکن ایزیده ده ایرشان ده کتی بود دست داعش ده اندام داعش چندی سالا پروردهی اسلام دایبون و زاروکا پشتی او زاروک هاتی رزگار کردن نهاد دبستانه که طیبت او آلیکاری استینن داکو باندورا خراب یا داعش سرخوا باوین هروها کوک و اولا خودیسان ناز بکن ریو رسم قطابخانه اول ازدیان لکمپا شاریا هاتا وکرن بو اوان زاروین جدست داعش قرطال بوین و بطایبت او زاروین وانه ورگرتین لسر منهج چکدارین داعش اف قطابخانه بتن لکمپا شاریان 115 قطابیان بخوفت گریتن و جه هر دو رگزا هر جه تمن 6 سالی حتی 13 سالی دست داعش فلتیما افدر دمها السيارة ومدبي مدرسة دي مش مرحبا بي أخوش مدرسة وهر سال مدبي أب مدرسة مش مرحبا بي قال لك المدرسة ما يخشوا وأم كيف خشن وأم مش دور دسالش دست داعش فلتينا جينا بميتي أم هالنشاية بجم مدرسة مش مرحبا كن أسقي شجع إز دي مفسسان نزل دست داعش ده اللي بدريم قالك عن نقلك تشتري داعشة ونهم بدرينا محمد دست مهم يعني وك إز دي قيشت إز دي زارت إز دي محمد دست يعني دست باقي كنا محمد دست كنا يعني قالك بسباسيا يعني خلك كان البدر يجي يعني مدرسة كإز دي عتيفة كنا البدر مدينة بسلمان بير البدر يعني البدر جاب البومات بير والبدر الحمد لله أم بدست خطنا أحمد الدورة ما فكريا بوان دست داعش كان أو بزانن زيادة شاء زيادة إنسانية دفت زيادة إنسانية كتن أما هاي بيشتن سبق قولي ما بيشتن كتو كسكي ببيني وخيرك كيف الراب جايني بسيارنا كشكيدينا كتا خيرك دابي تتعافي دابر دابي نخدين دانا بيتن يعني فرق جاينا بين الديانتين كان خدانه في هزري وصابو دنج أمريكا ديارتيات كل سر حساب أخوا أف قطابخانة فكريو خرجي انوي بستوي خوفا گرتينو داكوكي لسروي چنده ديكن كو پیگوژیان و مروفایتی دناخه وان زارویان دا بهز بخن فما قلت ام هجار في فكر يمكن في حزر يمكن ام نجاحتك يبين سوي افزار روكت ما دي منظمه دي بيك فيجانا جوان الجل جيبت الجل خلكت ما دي الجل برايد ما مسلمان يعني برايد ما مسيحي يعني بينما ما بخد الداخلي ازدياتيا ما ولا ما دام اب حزرك الحمد لله شكرا ما نجاحتنا مدرسه كما كان قاديه فكر وكشي كان قاديه جي مدرسه دو ما كان شاريه فكر وجنابي ودبينن وان شاء الله ما حزروا اي برفرجي ما مدارس تيجي
استراتيجي وانا اللي فيها موافقات امنينا موافقات ورقنا مبان مدارس تجي مكان اف مدرسه جي كاكاوا از اقداركم بو جنابي وهمي اجي اف مدرسه جي فكره مبتنيه ودعمه مبتنيه وامكانياتي مبتنيه هر كسك هيش كسك دعمه بما فان مدرسه نك يوان زاروكا جي بين رينا هنك جي تشالاكوان ازدي كو او زاروين جدست داعش قرطال بوين اگر لسر اول ازدیان نهینه پرورده کرن لی پاشا روژه که نزیک ده مطرسیه که مازن لسر جواک ازدیان هبیتن لو ما نها لپرانیا کمپین ازدیان خطاب خانین اولی تینه وکرن بو اوان زارویا کاوا عمر دنگ امریکا دشتا موصل برپرسن آگاداری امریکا دبیجن سروک روسیا ولادیمیر پوتین هلبجارتن نیودمن امریکاین ایسال جخوارا دیکا آرمانج ریوبری آگاداری نشتمانی دان کوتس جه سیناتورا گوت امریکا راستی ایریشن انترنت تی جعالی روسیا و آگاهین بهتر ده وی راپورته ده. هر شش سازین استخبارات امریکی دل پرسینا روژا سه شنبه دا هفبیر بون وان پیام دا یاسادانرین امریکی کو روسیا بریکو پیکی ده هولدانین تگدانا دیموکراسیا امریکا دایا بریا دست خسنا نف هل بجارتنین کنگرسین مجدارا بهد دا. بيدوية جيجل أمريكا را بيجن ذا راستيكا وأفوي بجهي بيدوية لسرمجو أم بيجن أمري نادن روسيا جو بيجمة تشاوا أم دنگ بدن كاني تشاوا ولاتي خو بريفا ببن از باوردكم بيدوي بقيرينكا نشتماني هي هجمارة سيناتورين ديمقراطان خيال شكستي بونو دبيجن سروك ترامب حتى نهجي دست خسنا روسيا يا ناف هلبجارتنان وكا خاباندن بناف دكا داخواز استراتیجی بو ریگرتنا لهم بر روسیا دست خسنا نافکار نافخویی نینه وکه هلبجارتنین سروکاتی امریکایا 2016. زیده باری به همیه سروک بردام او بشه وکینه لایق گفن روسیا ماندلاده که او دیده من دستدهی داستزان لسر روسیا زیده ناکد حتی او گازن دکیشی جوان ناکد از باورم اوه پیدوی به برسفدان که حکومت بگشتی هیا او ده به برسفدان جه سروکاتی او جه هری بلند به سیناتورک دنیای دموکراتان پرسیک و ریاکسیونا روسیا ده چبه لهمبر بجین آنینا بریارا کنگرسیا سزای نول سر روسیا ریوبری سازیا استخبارات مایک پومپیو سیاستا ترامپ یا لهمبر روسیا ده پاریزه بوی آوائی مدی چاوا روسیا راستی برسفدانا ادارانی ته زیده کرنا چکان و بهیز کرنا براوانیه لأوکراینا و برسفدانا حولین روسیا لسوریه سزاین لسر ونزویلا کو راستا و راست لدیجی برجواندین روسیانه لیستا خالین ایشاندنا روسیا جعالی ادارا نووه یا دریجو دریجه کمتر جنه مهان مانه بو هلبجارتنین کنگرسی یا سادانرین جهر دو پارتیان بانگ الحکومت فدرال و یا ایالتان و ین خواجهی دکه کو کارکی بلز بکنج بو پاراسنا هلبجارتنان جهرشن سایبر و سختکاریان جمارک بلند میزخانه لواشنگتن هنه و روزانه به هزاران کج سردان و میزخانه دکن گله اف میزخانه باندوره که چا لسر جیان روزانه دکه لسر و مجاره هفکار ملوخبان احمد راپورته که آماده کریه واشنطن پایتخت نتنی ناوندا بریارین سیاسی و لشکریه وک دیار دبه لی دهمان دمیده او ناوندک حری زنگینه جموزخانین هنری و دیروکی سر آستا جیهانی و موزخانه ناشنال گالری اوف آرت یک جموزخانین حری سرکیه ده جیهانی ده بسمیان خواه ین گرام بوها جه برهمین هنری ین حری نرخ بلند ده جیهانی ده ما تابلو پیکر هنه و ما 103,000 چاپ و نیگارکشی و بلگهن هنری هنه او برهوا هنری جسدا 13 حتی ایرو دوام دکه امو زخانه پیشکش و دیاریا سیاستوان و دانهوی هنری اندرا میلون جخلک امریکا را بود نشنال گالری هات دامزراندن جعالی اندرو میلون لسال 1903 دا ددما او بالیوز امریکا بو لبریتانیا کوی بیروکا موزخانه جموزخانه ناشنال گالری بریتانیا ورگرد ام موزخانه جد آواهیان تی پیک آنین آواهیا روژ آوا جدو قاطان پیک تی گوپرانیا برهمین وی یه سردم کفنی یه هنری لأوروپا و امریکانه جد سپیکا هنرا خرستیان یا بناوی ایقون تا هنرا نوجن یا گونها امپیره دجین دوی موزخانه ده برهمین رسن یه ماموسته و هنرسازین مزن ده جیهانی ده هنه و یک جوان هوستین مزن لیوناردو داوینشیه برهمن لویر به تواهی رسن و اورجینالن
قاتا سری جیازده بشان پیکتی و هر بشک جی رونی دیده سر دیروک چاند و هنرا ولاتان و سردمینوی. روزانه بسدان میوان سردانا و مزخانی دکن خلک امریکا و جدر وی امریکا جی جاوی خواه زنگین دکن به هنرا جوان و بش به بش لی تابلویان تماشا دکن به تایبتی بش هنرا هولندی گوگلکی بالکیشه جی میوان آره. گود حمبیزا خوده رامبرانت، روبنس، هالز و وان دایک و هنرمندین دن دیده هنه. بوان نیگار و کوالین رسن دیروک جی سردمین بری تا روژا ایرو را دستی خلکی دکه. مەبەستا مە ئەوە زانیاریان گشتی پێشکەشی مهوان و خەلکێ بکەین چ بەرهەفدانên هونەری هونەرمەند یان شاگردان یا دنجی ئەموان بەرهەمان هەڵدەگرین بۆ پێشەڕوژێ و وان دپارێزین. لهر بشکی زیرک بون و هستایی وان هنرمندین نافدار تین برچاوان. رامبرانت، آلگریکو، وان گوگ، سیزان، پیکاسو، رینوار، مانی گوگان و صدان هنرمندین دن یکو دیروکا هنری گش و زنگین کرنه. هنر گرنگه جبر کو وینین جیان تینه برچاودان و گریداناوی به دردوراوی شروع دکه. وسا اف موزخانا بالکیش درگه خواه روزانه لبر میوانان ودکه. بی پره هنرک رسن و دیروکک زنگین پیشکشی وان دکه. به وی آوایی واشنطن جیانا خواه زنگین و رنگین دکه. لقمان احمد، دنگ امریکا. مها شباطی او مها نشتمانی خو پاراستنا ج پنجشیره ل امریکا و پیمانگها امریکیا لکولین پنجشیره جارک دن هول ده ج خلکی را دیار بکه چاوا گوهرتنا د ستایل ژیان ده دکاره گرینگ به د کیم کرنا مترسیا جمارک مزنا جورین پنجشیره اف راپورتا به بهتر رونی ده سرویم جاره زانا دبیجن پنج خالن سرکی هنه بوجیانا کا تندرست نکیشانا جگاران کم کرنا کیشالشی هاتو چوا روزانه خارنا کا تندرست او کم و خارنا الکهوله. لگور آمار دهان سالن بوری گوجنیزی کی 340,000 کسان لسرانسر جیهان هاتنه ورگرتن لکولرین بریتانی دبیجن سهود 2% او کسین وان هر پنج خالان جبجه دکن کمتر تیشی شیر 50 سیپلکان ممکن و قولونی دبن. دميتي سرقلوية احتمال انجام الجواز ببيني لجداهيا بتشوك دنف برا انجام لكلين الجواز هنا ووينه كي زلالتر بده كاشير پنجه چوا چه با. دکتورا انا مکترنن لیکولره لناوندا لیکولین شیرپنجه یا فرد هاتشنسن لباجار سیاتل او دبیجت هبونا خارنا کا زحف و دهنو شکرات دنافدا دبتا اگراویه که گریجه یا ایشا شکره و قلویه زیده ببه. گلک خلق دزانن کو پیویست خارن خارنگه هن سرپیی نخون. لیجبر کو بردست او آماده او دخون و هزرا پاريزي ناكن لي دكتورة أنا دبيجت بيوستا تشافي خلكي لحكومة او سازين دي نبا برياري لسر جورن خارنين وان بدن و بخوا هاريكاريا خوا بكن. از بیشم خو پرورده بکی بزانی که به وقتی تو قلو بیان نه کامت ارسین شیر پنجه لسر تهنه یان نه افجا تو به خود کاری پنگاون باشتر جبو خوا و بنمال خوا باویجی. بسپور و شهرزال امریکا تحقیقرنا لسر نمونه کی خوینه دکن. دا پیش وقت ریل بلاوبونا و نخوشی بگیرن. جبو گلک خلکی دمازی به شیر پنجه خود حسن اویزی هایداری مترسیان ببن و بکارن گهرین پیدویل جیانو خارنا خدا بکن. دکتورا انا دبیجت لیکولی ناوی دیار دکه اگر کسکی قلو بوید خوا ضعیف بکد یا جی کسک کو کم دلوید چالاک ببد براستی اگر توجبونا شیر پنجه کمتر دکد و ساخلمی آوان گشتر دبد. تماشاوان هجا میگن داویا برنامه تا هفته بین نخیر خوشی. خیر خوشی داریم.